لبنانê li Enqereyê ez piştî ku bi balafirxanê li teyareya siyar bûm ji bo ku ber bi Vanê ve biçim û piştî em Vanê peya bûn li Vanê ew êriş li hember me hate kirin. Dema ku seyêra min dixwaz bikeve nava parka VIP'yê nehiştin ku seyêra min bikeve nava VIP li hember vê min bertek nîşan da ku ew kirina li hember me got neqanûnî ye tevî ku wezîrê dewleta Türk AKP li vir bû tevî ku hin vekîl nûner rêveberên dewletê li vir bûn û parêzvan û leşkerên dewleta Türk heyk mixabin ew êriş li hember me kirin ku wek hûn zanin dîmenê wî jî destê çapemenî de heye. Îro jî li hember hevseroka me İgen Yüksekdağ ev êriş hatin kirin li İstanbulê tehdît gef lê hatin kirin ji ber vê jî me dît ku îro îdî meqseda AKP ne xendeke ne çalakiyên ciwanan in meqsed ew e ku pêşeroja HDP pêşeroja Tirkiye tune bike HDP têk bibe û bixwe li Tirkiye bi serê xwe tenê îdareya wê dewletê bike. باشه که آدم نهال جزیره آنها جو اپراسیون ساکنین لی هینا ناهلن بجن او گروپ یان هیئت سیویل در بازی جهان بویری ببن برای او اف چه مهانه که یعنی صدم چیه بو چه ناهلن سیویل در بازی وان جهان بویری ببن و کنزانم وان چند روزین داوی لهن جیر زمینان قتلیام لسر جوانان انسان سیویل هاتو بکرد و هر یک جیر زمینه که دا 20 حتی 40 کزان انسان به غال غرز به پروا هاتو بون کشتن که هنک جوان هاتن شیوتاندن جبو که دولت جبو که ارتشا دولت نخوازه که کسک و روشا خراب ببینه براستی جتوی که اپراسیون قداندن دیسا جنایل سیویل بر به نوا باجر بچن سیاست مدار ما بر به نوا باجر بچن که و دیمن خراب و روش خراب او هواتیا دولت ببینه جبر بجی ایدی ته باوریا من همبر به دولت نمایه ایرو ایرشی پیاده دیگه به هنجتا اپراسیونا لهمبر امی بجن سوری صبح خودی نکه به هنجتا که امی بجن پککی دبه که ایرشی باشور و قندیل بکه او حکومتیه که ریدر کردی بله او همه مادم تا بحث عالی سوریانا کرنها پلانی که وسه هیا که به لگل عربستان در بازی وی ملی سینور ببه یعنی اف هزا ترکیه هیا یان ترکیه به بکار به او همو گف مفین کلیتی کرن لوی سینوری سوریه در باز ببه و شر بکه نخیر تو درفتک و تو حقوقک دسته دولت و ترک داتونه که اپراسیونان لهمبر آخا سوریه بکه مداخله شهر و پوچون نابر سوریه بکه لو روه کن زانن که به پشتوانی روسیا آمریکای لأوروپای پیمان هاتن امضا کرن جبو که آگربست به اعلان کرن و پیشیا شهر بگردن جبر ویجی اپراسیون وی ساعت شونده از باور ناکیم که جهالی دولت ترک بکرن و اگر بکرن جنه ممکنه که دولت هیز ناف دولتی وی قبول بکن و کوی زانم که هیز ارتش دولت ترک و سعودی نگیره دای ارتش ناف دولتی یا کل سوری نها اپراسیونان به ریا اسمانی دیگه دیه جبر ویجی مقصد دولت ترک نه و که ایرش اسد یانجی دایش بکه مقصد دای اوه که پیشی لپیده بگره که نگیجه عزازه و نگیجه جرابلوسی بله گلک سپاس بو برزادم گوری پارلمانتری HDP کو لوانه به مرابون